Sobiin fuulli kee baay'ee ifee jira baay'isuu. Gammadee? Waan mana geessu qabdi malee. Ani maanguddoo waan fiteef murtiirra geenye waan jettaniif waan murtiirra geechan immoo waan nafuutuuf sanifan gammade. Gadhiin kee maali? Wanti hamilee kan kee cabeessan si deebisu. Wanti argitee fuula morma kan kee si qabachiisee si oofu. Kaga si qabachiisee isa jedhan. Kun qabu wanta ati barbaaddu wanta ati feetu hunduu ni ta'a karaa seera qabeessaan deemaa jira naan jedhan. Akkasiidha. Ayyaan kufteellee ni baddeen rakkoon qabu. Yoo ati hamileen kan kee cabe kun si deebi'ee ati narraa gammadee birrii sanarraa fudhattee mallaqa san fudhattee fayyaan kee siif deebi'ee anaaf gammachuu tokko birriin 100 homaa mitiin kafalaan. Garuu kana dura ati quba qabdaaf hin qabdu uummata fuulduratti eewwatti kana jettee akkana himtuu barbaada. Ayyee galatoomii waan saanamaayyuu. Amma tapha dhiisaa isin. Maal gabbame saa'u ani min indu kuma dhibba ja'a miti miliyoona ja'utu naaf fidde ani qarshirraa haajaan qabu ani akka nafuutu qofan fedha. ማንም ነው ማንንም ማመን ትቻለሁ በቃ እንዲህ አይደለም እየተነጋገርን የነበረው ቤት ውስጥ አዩ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ አዩ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ ይኸውልሽ ቤተሰብሽ ያሉት ለሷ የካሳ 600,000 የሆነ ስራ በተስራበት የፈለገችውን ታርግበት 600,000 ክፈላትና እንዲህ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው ለምን እሺው ምን ይሰራ ነው እንጂ አሁን በቃ አልፈልግም እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ አልጠበቅኩም እኔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمار كفوني كبجمتو تهردفتو تكينيا إيجا هرّا قويا هرّا سجنتا جارسما كبني ديانة جرا جارسما كيستي بوابي هدو كيسا مري غوني ولي مري أني إرجع مري كانت أمور ريمبو دمو ديبي إساك أبني قوم ممتات تفيني جرا ديبي كان مو إسن وانا تشيك أبني دفني في وانا رتي مري أني مرتي سنة دفني أكو مسني تبني إسن مو أكو مدعي تاني تيجي جودا قام سيتي beeksiftan jechuudha. Iyyu maanguddoo si barataa jirti moo akkam dubbiin kun? Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. Ani wanti beeku tokko illee hin jiru. Akka wanti beeku osoo waan tokko siin maratiin kuma dhibba jaana murteessa. Saayidoogaan siin jaan wanti beeku tokko illee hin jiru. Jirtu maal gochaa jirtu jedhee waan gaafadhu rakkoon qabu. Wanta ati barbaaddu wanta ati feetu hunduu ni ta'a karaa seera qabeessaan deemaa jira naan jedhan. Ani wanti beeku hin jiru. Okay, dubbiin akkas jechuudha. Ati maa quba qabdu jechuudha. Saayidoo amma akkuma sirna arsiituu intalli ta'abbaatii abbarra tartee tagosaatii gosarra tartee immoo akkasumaan itti fufaa kanaaf gosuma santu xumurama abba santu xumura malee waan itti manis natti hin fakkaatu garuu fuula isiitu na amansiisuu didee malee. Annistan warra maanguddoo sila hagamta kan annistan. Akkuma beekamu Oromoon maal jettee beektaa si haadhi akka dubbii mana keessaa jedhani. Dubbii mana keessaa jechuun dubbii manaa furuun ni ulfaata kun amma dubbii maatiitti dubbii manaati. Baay'ee bu'aa bayii hedduu rakkina hedduu nutti uumee maatii wajjis akka jaarsotaatitti illee baanee mari'annee teennee hiinee walumaa galatti gaa ulfaattullee dubbii Oromoon gumaayyuu gubaa safuu danuuyyuu akka itti fixu qaba. Gumaayyuu fixa Oromoo. Kun immoo akkuma goonoo akka ta'us ta'u nutti illee ulfaatu irratti waliigallee maatillee nurraa amanee nullee akka jaarsotaatitti fudhannee akkuma murtii san fudhanneen isinitti dhufnee walumaa galatti dubbiin ulfaata hidhamaadha. Kanaafuu ulfaatullee immoo sirna gadaa keessatti jaarsummaa keessatti immoo wanni dhumanne hin jiru. Gumaan eega dhumatee wanni biraa wanni dhumanne hunduu hin jiru. Akkasumatti fixannee dhufnee gara keessanitti deebifnee gaafa afaanitti deebi'u ni salphata malee garuu dubbichi baay'ee ulfaataa ta'u. Yaanni kee maali? Ani yaanni kiyyaa akka kiyyaatti odoo ta'ee silaa kama ol fuudhaa sanii karaa saniin xumuramee baay'ee natti tola. Isinillee guddaa galatoomaa baguma waan kanaa murteessitan. Sirri wama tokko wanti isin gara duubaatti wanti isin deebisu hin jiru. Murtee kana murteessuu keessanitti waan itti qaanoftanii miti. Yoo ka fudhatanii jechuudha. Kuma dhibba ja'a murtaa'e kun waanuma sirrii anuu odoo achi jiraadhe kanuu murteessa. Bakka san odoo jiraadhe jechuudha. Waamisha Saayidoo. Waamisha. Akkamitti taasiftaa? Amma dubbii isaa dhiistati ati akkam jette amma kuma dhibba ja'an silaati. Aniif yeroo maatii keetiin yoo nu dheestillee jiraatti ati kuma dhibba ja'a kan. Lakki laa Saayidoo. Maaliif na hir'isiisuu dhabdee naa yaaddaa na jaalattaa? Ani wantan beeku hin jiru. Utuu waan beeku ta'e akkuma jette waan akkanaa ilaalaa isaa kun hin baay'ata jeen itti hima. Beektee? Ani wanti hin beeku hin jiru. Isaanis immoo sargii keenyaaf yaadanii ta'uu danda'a. Garuu immoo Saayidoo waan beeku qabdu ani harki koo kana keessa hin jiru.
Dhugaa quba qabdooti. Quban qaban. Ayyatole mungkin sodaatelle ta'uu danda'a. Maashagaa murteessaa jirta jiraani. Isaan simaa fi kama. Yaani barsiisaa yaaditi amma taati godhu. Warra saddaatota kenna akkuma beekamu waan ayyuun hagamaatti ani ittiin himin jira yoo isin dura maatii isiitti limmaratee dhufteellee an quban qabu waan nu asitti dhageenya aniif mubeen faanti obboleessi keellee ammuma inni deebii nu deebise maanguddoon birallee sanuma nu deebiste kaameraa keessa illee asii nu baattu malee wanni isaan nu deebisan akkuma beekamu ayyuu ልክ እንደምታውቂው የመለሱልን ነገር ማለት ነው አንቺ ያወቅሽው ተስማምታችሁም ሳትስማሙም ቢሆን እኔ አላውቅም yoo isin walii galtee qabaattan waan kanarratti yoo jaraa walii galteellee akka nama nu sodaatteellee jiraatee rakkoon qabu garuu yoo akka isaa isin beekuu baattu kan jennu waliin marannee jiraan sitti muu an barbaade mubeen ittuun minnaan jedhin gaa birri san kafalitiin dhiisinaan jedhe maal gosa ittiin taayyuu argatteeti waan guddaa ittiin gootinaan jedhe beektaa birriin kufteellee ni badde an rakkoon qabu 600 ሺውን ክፈል 600 ሺውን ክፈል ልጃችንን አንሰጥህም ነው ቤተሰብ ያንቺ እኔ ሳይሆን የወሰንኩት ያንቺ ቤተሰብ ነው ከሷን ክፈል ሰርግ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኛ እሷ የምትፈልገው ነገር ወርቅም ሆነ ምንም የምትፈልገው ነገር እንገዛላታለን ዋን ሲንበርባዱ ንብናፍ ቤተሰብ ነው ያለው እኔ ያለው እንግዲህ ሽማግሌዎቹ ይመጣልኝ መልስ ይሄን ነው ልጃችንን አንሰጥም ወንድሞች ናቸው አንተ ዝም በል እንዴት ነው እንደሚያስቡት ወንድሞች ነው እንደዚህ ያሉት እኔ በ600 ሺህ መገመት ልጅ ነኝ እንዴ ግምት ሳይሆን እኔ ካብሩ ምን አለኝ እኔ ብር ወርቅ ምን ያርግልኝ እስቲ አከምታከለ ታሰብ አናመት ያዩ ማቲኬት ኩኒ ሙርቲ ኪዮሶንቴ አርሺ ከናን አነተል ማሙ ሙርቲ ኪዮሶንቴ ሙርቲ ማቲኬት ኩንጅሩ ኮቲ ሙርቲ ማቲኬት ማፍ አርሺ ሚሊየን ጃንታው አኒ ማርን ራጎል ማን ወለ አኒ አከነፉቱ ቆፈም ፈዳ ለምን 6 ሚሊዮን አሰጥም እኔ አንተ ማግባት እንጂ ሌላ ነገር ምንም አልፈልግም ገባ አይደለ አዩ በሰኔ ያለው ቆይ አዩ ተረጋጋ ምንም እኔ ከመን በኋላ ምንም ተላላችሁ እናንተ ሙባረክ ምን እናደርጋለን እሺ አስተናል የኛ ጥፋት ነው መጀመሪያ ባጃጅ እንኳን ካስጠላሽ ሚንዶር ካስጠላሽ ደግሞ ቡቲክ መክፈት ትችላለሽ ኮስሞ ቤት በእናትህ ዝም ዋባዬቲን ቢቱ እኔ ማንን ራጎዳ ኢሳሚቲ ባጃጅ ማንን ራጎዳ ማንን ራጎኔ ክሬሲቲ ታከራዩዋለሽ አንቺ መስራት ካልፈለግሽ ፈለክ በሹፌር ማሰራት ያልተማስ ፈልጎ አይደለም ወይ እኔ ከፈለክ እሱን አልጠይቅም እኔ በቃ አሁን ተነጋገሩ ጉዳዩን አብርዱት አሁን ለሚናውን እየሰማሁ ነው ቢቀበኔ ሳናማዩ አመ ተበዲ ሳይሰን አልገባም ይሄው እኔ ምን እንደሆነ አልገባኝም እኔ በጣም እየተፈታተነኝ ነው ይሰው ኧረ እኔ ላንቺ አስቤ ነው ባክሽ አንተ እንዴት ነው እንደዚህ ሲያወራ ዝም የምትለው እሺ ተረጋጊ ላንቺ ማስበው ነው እሱ አንቺ ምትረጋጊ ነው እሺ ያለው መልስ ይሄ ነው ቤተሰብ እሺ አዩ ቤተሰብ ስራ ሃጃን ቀቡ አንጂ አከነፉቱ ቆፈም ፈዳ አዩ ማቲኬት ሙርቴ ሰ እኔ በቃ እኔ ማንንም ነው ማንንም ማመን ትቻለሁ በቃ እንዲ አይደለም እየተነጋገርን የነበረው ቤት ውስጥ አዩ አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ አዩ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርሽ ይኸውልሽ ቤተሰብሽ ያሉት ለሷ የካሳ 600 ሺህ የሆነ ስራ ብትስራበት የፈለገችውን ታርግበት ገፈሌ ጃርቲን ተቲ ሰዱ ገራኑ ያቲ ኢልማን ከት ደቢ ይስለን ገና ኢልሞቲክሽ ወዳ በርኖቶ ፊያ ፍጡ እሷም ገና ትንሽ ናት ትምርቷን ትጨርስ ነው ያሉኝ የኔ ሳይሆን ቤተሰቦች ናቸው በቃ ምን ላድርግ እኔ አንቺ ከተስማማሽ ይኸውልሽ አሁን ቤተሰብ ያለውን ማህረግ ብቻ ነው ያለኝ በቃ እኔም አጭር ጊዜ ነው ያለኝ ወደዛ መሄድ አለብኝ እና ይሄንን አንቺ ሳትሰሚ አንቺ ሳታቂ ብሩን እንዳልከፍል ነው እንዴ አይደለም ቤተሰብ አንቺን አያማክሩሽም እንዴ አይደለም ስንነጋገር የነበረው እኮ እነሱ ሁሉ ነገር አስተካክያለሁ ችግር የለውም እያሉኝ እኮ ነው ለምን እንዲያረጉኛል ብዬ አልጠበቁም ሰማኛ 5 ሳንቲም እንዳሰጣቸው 5 ሳንቲም እሺም ግን እኮ ነው ጉዳዩ ያዘ በቃ ቀሽቶ እኮ ከትንገኝ ነው ዋንኮዱ ነቱ ቤካ እንዳሰጣቸው ታርግ ያዩ በቃ እሺ ተረጋግሽ እሺ አዩ